Kurang main lagi. Nabi neu pegendrang tanda perangan si kafir Allah batu jumlah Ramadan duatun hijrah Nabi perang Badar masanya geyuh perang Yahudi Allah kafir kaji mungkin pun kaji gong di kupung Nabi Allah kafir kaji mungkin pun kaji gong di kupung Nabi Allah Nabi neu pegendrang tanda perayaan si kafir Allah batu jumlah Ramadan duatun hijrah Nabi perang Badar masanya geyuh perang Yahudi Allah kafir kajet menghimpun jadi glong di kepung Nabi Allah kafir kajet menghimpun jadi glong di kepung Nabi Allah kafir kaji pegadong Nabi hanjen tu bitlek yo nyan sujud batuhan mekalamkan ilahi Allah Nabi lake batuhan bemenang lan perang sabit lenyan Nabi jang regam pedeng sakti Allah Nabi neu pegendrang tanda perangan si kafir Allah batu jumlah Ramadan duatun hijrah Nabi perang Badar masanya geyuh perang Yahudi Allah kafir kajet menghimpun kadi glong di kepung Nabi Allah kafir kajet menghimpun kadi glong di kepung Nabi Allah Nabi maju dalam perang neregam pedeng sakti Hamzah kalang lakuan getantang beta nyongle Allah di Abu Ubaidah berangkat maju lamprang atu kuda nu pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi neu pegendrang tanda perangan si kafir Allah batu jumlah Ramadan duatun hijrah Nabi Allah perang Badar masanya geyuh perang Yahudi Allah kafir kajet menghimpun kadi glong di kepung Nabi Allah kafir kajet menghimpun kadi glong di kepung Nabi Allah Ali bin Abi Talib geangkan kepalawan tegak ada bandingan Zulfa karena penari Allah siga nusinta kafir lam tano kajila basikan kafir yang ladem pansan di kalangan Sayyidina Ali Allah Nabi neu pegendang tanda perangan si kafir
Ibrahim Allah batu juga Ramadan dua hijrah Nabi perang Badar masanya Deyu perang le Yahudi Allah kafir gajah menghimpun kadi belum dikepung Nabi Allah kafir gajah menghimpun kadi belum dikepung Nabi Allah nasim di Abu Jahal musuh umat Islam mati dalam perang Badar di sinan tetia bangkit Allah kafir yang ladum jiplung takbir pun berkumandang bendera umat Islam beatu pun cagi Allah Nabi deyu pegendam tanda kangen sikapi Allah batu juga Ramadan buatun hijrah Nabi perang Badar masanya Deyu perang le Yahudi Allah kafir kajet menghimpun kadi gelung dikepung Nabi Allah kafir kajet menghimpun kadi gelung dikepung Nabi Allah nasim di Abu Jahal musuh Islam mati dalam perang Badar di sinan tertinggi Allah kafir yang ladum jiplung takbir pun berkumandang bendera umat Islam atu pun cagi Allah Nabi deyu pegendram tanda pelayan sikapi Allah batu juga Ramadan buatun hijrah Nabi perang Badar masanya Deyu perang Yahudi Allah kafir kajet menghimpun kadi belum dikepung Nabi Allah kafir kajet menghimpun kadi belum dikepung Nabi Allah Nabi laki batulan bemenang lantrang Nabi dengan Nabi janjang neregam pedeng saksi Allah Nabi maju dalam perang neregam pedeng saksi Hamzah kalan lakuan getantang beta yang li Allah Nabi deyu pegendram tanda pragan sikapi Allah batu juga Ramadan buatun hijrah Nabi perang Badar masanya Deyu perang Yahudi Allah kafir kajet menghimpun kadi gelung dikepung Nabi Allah kafir kajet menghimpun kadi gelung dikepung Nabi Allah